Asi tumi bang kanili tum SDC कैसे कैसे इन बगे clarification pilo nili tum SDC कैसे कैसे इन pen bang tangki pilong le solami tanda tumi bang ke klar da lasi beta beta ko so putha DC sahab nang tulo 11 bot ajada kita meche tong lo law and order putha peaceful and communal harmony pada theje tha kapri akhre yang bong si singhon seroi ka do sera ta ten pen samjing pen do theje pam kono itu administration hen pen tamya la sa pha pam to no ta tamen nim che tong no da tam itu masong hen pen hinia bangke pininon abang kenal tumot pen chingwai na atu thok ka do pon thu lam di bangke semer bangke som pia puta sarita bihoy pura pun boro boto ko bisa isu aji empat itu tumi het ni kita press conference dolo press conference ki jut pen ni itu mei do thulo mei do pen ni itu core committee mei dolo SDC KSA kensi solong ni cerai pon aputa isi bangke mana review meeting kusi lo situation pen pen do beri kuma program jadi aprang pen ni tum program teng nang tu ke ang tang do ke hot tang do la bangke non ke bangi 20 tarik ni 2024 army bangkeni itu mass demonstration for demanding of autonomous state mass isi demonstration lupo hempre ka putha council pen India government la pen Assam government hin pen la council seriously si 244 a article te pen pat India fancy isi demand demonstration dona mass demonstration dona bisini tum ke ang tang do asi tum het ni tum meeting do daki tan tum cerai kontulo ate ni itu labang ke postpone ko so durar bangke 26 to 2024 Monday di sini tum pe dui kala ni poni tropi lasi bag tum hana pachim lang tum gala no ni tum 20 dui mass demonstration on autonomous state la so thak bangke ni tum army bangke la kono asi 26 to 2024 athe bangke ake hai Dr. Kulira Mamhan orang itu ini tuan adu orang le do so adu de pina sari baji por 5 ki por bangge SDC KSA kensi hintan nang chingwai kan tum ko son si adu nang pale do sida kita meni ni 19 pina bangge ni tu tong bo bagi lalo ini bangge lake postponement alam lo 2 nomor bangke pina alam lo 19 lo tapi 20 di bangke all political meet isi kehan lo alja siti jalan lo all political meet siti nang lo ini pangkane kita menang pura all political meet dak kehan kono bangke menang lo da bangke honorable chairman penang lo kado be MLA speaker Assam Legislative Assembly bukan nak ke hai lah Deputy Speaker orang ni, kami ni kalau kami tu MLA yang kata kapre asong socio-cultural asong tu mana ke hang pun masih dah kalau kita ni tu SDC KSA dan pola kami tu SDC kita macam tong 20 hari yang lama ke la so jadi sedih tu postpone angka bola dalam telangan free bangke jesemet bangke kenang so isi bangke non PGR lapen VGR alang le bangke each and every political party even karbeng long atmasan si mate government te mi tambe la bangke VGR lapen PGR alang le ke dutum bangke la bangke illegal aron repen si ke dog bangke kadog le tala bangke non kici nyala te bangke consensus lo la sila sob thak pen basi militum ke tang 8 ke tang after gani sudah me pen 15 ani an militum movement change lo samjin pen democratic way of movement movement change lo samjin pen asi ninghang he pui tamya phi bangge that ke hiana na kachar ko lo so ne dam chung lo hindi speaking itu mena ana tum bangge itu masumar tumpan in Hong Kong masih ke sab ke thengkar ko so lo so kana magana bachini la bangge bang crazy mangare so alang itu pani tambe ni itu non ke bagi itu dia di bang ni itu archu la itu ma
Arang itu apa? Arang itu mana welcome lah. Siapa Cina lah jadi welcome dari ini. Masih illegal bang kalau pakai kada konsensus lah. Masih lah suat he bang kalau masih ini tuh kerja song bang peaceful and democratic. Insan zin pen rat kerja tu lah maksud kerja song tu ini tuh suat towar tu ini kong lo. Setelah dah suat kotona tu dat pen 15 ni kotona tu dat pen. Maksud tu dat pen lah pi bang ke menang an social media tu anti social atau mida में लाया ना के claim tab बोलो के यहाँ बच्चा उठे video के semar pendang lo kat do कभी lapena ko individually no lo bangke ke hek tu pik mati hek tu ndara pusan lo manusia group yang lo pulo tang te hek tu lason da do pisi kicing vai pisi kicing kima pu lason ni tame nil dum chini dam kasi peda bhe tame ni litu isi upi lo tame la so bangke thang lo so bangke administration hin pen la so bangke KR ni lang tu nai preventive siap rizal lah kami nai lalu semerah mangke lasi semerah mangke nili tu itu am movement mangke derail de japan aka prega towar ke pon de japan dak divert pon de japan laso pani tame si menang tu anti social element tu menang tu laso kabor itu teglong laso jone si sebagai communal harmony padu ko sini mangor ilo sita ini halo hai la sai anti social tu mangke mameke menang ana political benefit aphan mameke organizational benefit aphan asonga benefit aphan laiwi da meke claim tab la song thegong laso pena jone si miri tum kichinia tenga mangke guwahati lo menang an akar bia tum kam ko claim au sumara tum arrange so tame dipuna ngi so da thegong lasi lahai hoye mangke laso negative la so impact mangke litum ciri peminagi lasi nang litum through pen social media electronic media paper media tu pada market sodat pen kacuning rie bangke lalo kasmet la so bangke ke yang pacar re dai ili tu imat kemang hokpet kemang la so towar pen nang pacar trek pon de je phana hokpet towar pon de je phana nonge dhoroma men pen ke nang pacar bola sorana pon data hai la so pen tame ke phire ni midu ba ke yang pacar bo de la so towar pon de thai tame ita ili tu kemang bino bangke ku bangke lang nang ki bason si pangsam jinje phana so ke bot in tatu kasi dak nang tum social media ka do we tumara phai ta ben tum suning ring lo nang tum throw pen la arang tum yang tum ili tum kar ya khe isiwet do pen si ili tum chesong ponang pola pen an hada ka ghotona 15 ni ghotona do det pen menang ala so tum tame kar biya khe tum kar biara tum kar bisat kar student association au smartum areng ki so la bang so sentiment ke dulu दो में से मिना आना सॉन्ग इतना मेरा सोच के क्यों बोलो बस तो इतना आने तो हम चुरोल ये तो महिन पेन ऐसे कैसे पेन चुरोल बस तो ना सपोर्ट दूँ जाने तो लासो का सपोर्ट कमेंट पेन आपका प्रेग ini तुम के मांग खेया में पेन लासो चुनजिया को पेन ini तो pan आपका प्रेग तो वाना पॉन दे जिया pan ini तो माके मांग आते हैं पचुन जे दे जिया pan लासो पर itu mereka kabori itu mereka hadak पेन itu तुम ciri nanti लासो lahno जैसे मेरा पंगे si mangi epiro la pena kado social media lang ke orbom ke claim mo tum pa hita me chuni tum pe chuni ri par lo lason ke yang pacha hu bedai phan kapre atela ke communal pulodang de la ke phire mi la ingbob jam ko le cluster promotion la ingbob jam ko la se lason nama kar bi ke do nama me ke minority ya kar bi pulodang te hada ke kar bi se rank so ko kar bi tu majority punote minority pun se rank so ko lason do jimati এটা সাম্প্রদায়িক বুলি ক'লে খুব ভয়ানক এই ফুটি ফুৰিব এইটো ক্লাষ্টাৰ বমৰ নিচিনা এটাকে আমি এইটো সাৱধানতা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজক ৰাত ভাইটা চুঙৰি লওক লাচো ফেন কাপোৰ তাৰমানে এইটো ইলিটো বা কিমান কাৰ্বিয়া সেয়া কিমান ইলিটো চুন দিয়া ফান লাচো বাংকে প্লেন বাকী পলিটিকেল লাম ধে বাংকে পিনা সিএম পেদামে যিটো শিকিব বা হাদা পলিটিকেল লাম ধে বাংকে হাদা অল পলিটিকেল পাৰ্টি লাম থান পলিটিটো হাদা বাংকে পেলাম মুঠে তাক কেনাং সট penili tu masong ini kan apor ke arni ke latu kenang solo bangke 20 ni itame san 19 ni bangke ni tum panang hang lo tum dumpo 20 ni itame ni tum dumpo la soajeni ni tum la 20 tarik arni ke doji ni 5 tarik arni February 20 tarik arni ke doji la so mass demonstration bangke ni tum postpone den lo la ke 26 ni tum ke do hala soar ni bang itame kado kave hempre amingke han rada amingke han ili tu langsung ke pacun pon thek jia phan
ASDC KSA penang ke bor ibom so kon kato kawe ara kita menang ka tong dia pan nang itu sosial media ba nang itu paper media la pen electronic media himpen aphan kita men itu juni par lo kadang ka tame nang itu pro pen tame nang itu job pen tame kadang itu nang pa tong pen 26 तारीख ni hemprek aparman kache song balong soro nang pa tong dia pan is successful is achun amazed ya pan kadang ko era pan tame ni itu himpen chuneng di balik